nakupon ayah ka surga kapag lumang ka nakapagbakat na meribad ka. Ang mata-mata na dengan matuto ka surga notabli na dengan matuto ka surga sa bawah. Yan yan po bakat na mata diin ko dan ay bagong si agama na ayah kurang kurang na sukura na ulusong. Ay mana niya sa kapendo ko sa kumbaga na may nagdiri ang bakatak na anak ang nasukakan niya kusunda na upyo na surga lulubang mo. Kaya kung tumatawag mo ka, dapat sumang kapag-bakat. Dahil tumausong mga sabab, ang upyo na ayah na daw na nasa kapakasurga na igira apa man na makasuba ka surga Quran na dapat gali semua. Nga ko subuan, kurang. At hindi ka pala surga ka. Apa man nasa lima to nasa nakibili man to mamimilig ko sa kapag-ugama. Kaya kadagdag na mag-ugama, nakapagpakat. Sakta kita kakita beliau na ayah ko sunat terang na sunat tatabli. Sakta sabu ba ko na ayah ko sunat terang na sunat sabuan. Ang yan dito yung isang tawag ito na makapag-ugama. Kaya niya kinu Rasulullah na taraktu fikum say'ain ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abadan. Ini bagal akan wakil Rasulullah. So dua say adikan untuk dibukap ini. So Quran akan susunannya. Nabanya bidiru isu pakat ini. Ayat taman na ini sebutkan Allah makhluk dan sa pakat aking dulu po agama. Wa takum minkum ummah yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf. Berankan waktu Rasulullah sa gurumbong absu sama mampir dan sobat sama nata. Itu kan. Mana ni dah dino pakatan na pakatan ni apa mandan ini isedap hidup dan semua agama. Mana isedap hidup na kita begitu tu agama ngabendik mewakilkan nama kan saya pada dia berat ya. Apa mana sulit buat tetap ni ayah kada biar isedap hidupnya mau agama kenapa ni isedap sama mana penting kita sambil di Islam yang betul. Ayah mana ni? Nah ayah kami saya tanam dan semua orang